سلاف و ڕێز تەماشەوان هێژە ون بخێراتن بەرنمەیە کوردی هین دەبم. تەماشەوان هێژە divê bernameya xwe de jî em ê li ser pêşgirên bêjesaz sekinin di dersên bûrî de jî em hinekî li ser vê sekinî bûn lêbelê mijara me hinekî dirêj e em ê dîsa li ser wa bisekinin mêvanê me jî xwendevanê me jî li hêviya me ne li benda me ne bixêratin çawan heval min başım xwe de ji razî bê ser çava hatin belê me got çê me got em ê li ser qertafên bêjesaz an jî pêşgirên bêjesaz bisekinin me ji were dîsa gotibû di Kurdî de ew qertafên ku peyvan çê dikin bêjeyan çê dikin hem têne pêşiya peyvê hem jî têne paşiya wê em niha li ser yê pêş disekinin yanî li ser pêşgira disekinin em bêjin pêşgirên pêşgirên bêjesaz belê me got çê دوان dersê dî de em li ser geleka sekinî em ser rayê sekinî bûn weke çeweke rabûn ragirtin û wî şeklî piştre em ser çi sekinî bûn dayê sekinî bûn mesela dagirtin weke wê dan hevdanan jî belkî dagirtin û wekî din çi hebû hil hebû hilgirtin hilanîn hilbijartin wek wê çêbûn he ser çê sekinî bûn îro me ser vê jî em sekinî bûn hinekî lêbelê piçekê em ser sekinî me dixwazim dîsa em ji vê dewam bikin vê heye wer heye û weke wê dewam dikin belê me got çi pêşî vê me hinek mînak dabûn em ê dîsa wan binivîsin me got vebûn vebûn me got çi me got açmak an jî açılmak me got vegirtin işgal etmek vegirtin me got veşartin saxlamak an jî me got defnetmek ne yekî diveşêrin yekî mirî diveşêrin belê mînakeke dî em bêjin vedan vedan çiye mamoste vedan vedan wî manê jê em bêjin ne em bêjin mesela vê derê vede hiç ne qazmak em karin bêjin yayılmak weke ku bê ji hev dûr bike çekî ferehke berferehkirin an jî Tirkiye em karin bêjin yaymak an jî yayılmak an jî yayılmak straneke ciwan hacu heye belki bihîsiye dibê zinga zingilê min vayê dîsa deng veda dengê doza welatê min dinya girt û berneda bihîsiye hiç yani zinga zingilê min vayê dîsa deng veda yani dengê wê gelekî belav bû yayıldı yani dengê doza welatê min dinya girt û berneda belê vedan bi vî şeklî em bikartînin belkî di nav em bêjin neslên ha di nav nifşên ha de zêde nayê bikaranîn ev peyv lêbelê em karin bêjin yek û tam kurdî daxivin vê peyvê zeh bikartînin belê yeke dî hûn dixwazin mînakê bidin li ser vê keremke vexwendin binivîsin vexwendin çi ye xwendin hûn zanin okuma ve xwendin davet etmek yani bêjin davet etmek belê vexwendin me veşartin gotibû mînake dî vexwar ji dibe vexwartin em karin bêjin vexwarin an jî vexwartin belê vexwarin an jî vexwartin em bêjin çi içmek belê yani xwarin hûn zanin yemek vexwarin içmek yani belkî li herêm nahmiye yani nayê bikaranîn em karin bêjin li herêma Serhedê zeh nabêjin vexwarin mesela dibê me çay xwar nabêjin me çay vexwar yani wa biçikî çîk be lêbelê em karin bêjin li herêma Botan em nakê tam tê bikaranîn tiştê ku em bêjin avî bin bêjin vexwarin û yê em bêjin hişk bin bêjin xwarin belê vexwarin wekî dên bêjin veşiştin veşiştin çi ye hûn şiştinê zanin şiştin yıkama şiştin an jî şiştin yıkama veşiştin zwakirin kurulama em karin bêjin kurulama kurutma an jî kurulama tenê oxtê ku yek em bêjin
خۆ دشوێ ئەم ji ber ku wa em belkî estetik bikin bêjin xweşişt û veşişt xweşişt û veşişt yani Tirkî wek bêjê süslendî püslendî maneya wê de dibêjin xweşişt û veşişt yani yıkandı bir de kurulandı tertemiz yaptı kendini bu mane şişt û veşiştin dibêjin em bêjin vehewandin vehewandin çi ye barındırmak yani mesela dibêjin yani mesela em diçine gundekî gerîb em bêjin خوی خیرکی ام وحواندن یعنی ام گرتنا مالا خو وحواندن بارندرما بارنما آنجی بارندرما ورگراندن دبه ورگراندن دچکمه دیده سر وری امینه سر ویشی سر ور وتری ور های مگو هل هبو دا هبو را هبو امن هر سر وی سکنه امینه ویجی مگو چه وچراندن بیجن Veçrandın. Çi mane Kerem ki? Yırtmak mı? Yırtmak, parçalamak. Yırtmak, parçalamak. Ediyem Türkçe vaka Kurdî bize. Yırtmak, parçalamak. Doxuyunî jî wisa mamoste. Mesela em doxuyunî belki kurmancı yani. Ere cana ji ber ku di Kurdî de Tirkî de her tişne wek hevdî tê xwendin tevlî hevd bê cana. Cana xwendina Tirkî û Kurdî li hev nahevdû dikevin. شاب كن غمنينة شيء دارب كن مجبور بلي ما قلت شيء vekatin dibêjin vekatin ketin çiye düşmek yani ketin düşmek ve ketin çiye kalkmak böyle hem diyeceksin uzanmak Türkiye uzanmak ne uzanmak dili canım diyeceksin الهرم ند بيجن وكت الهرم ند بيجن خد دريشكر ند بيجن خد دريشكر الهرم ند بيجن از وكتم يعني وقت بي كتن وكتن نزيك هذنا يجي بحمدية يجي بزانينا يعني وقت كنت تخوا بدي عردي ام بيجن غير وكت وقت برخو بحمدي بي نا بري رزاوي بي ام بيجن كت وكتن بروي بلكي نزيكي وي لجمع بي وكي دوي سرك كركي خورو سركي وكت كركي خور سركي وكت معناه وي يعني بر يعني قاسي كركي خور sonra وكت اري بله وكتن ما قلت بيجن شو كيدين و بيجن وقتاندن قتاندن چه بو قتاندن koparma anji yırtmak diyse bu mani tep karanin qatandın ayırmak hevdud vaqatin ne vaqatandın ayırmak vaqatina bijin vaqatina vaqatand beli yekadi varaşandın ne tişki başa lebeli evjin heyvake heyve başı ne başı lazım değil mi? Şey varaşandın Kerem. Varaşandın sökmek anlamında değil mi Önder? Verşine. Verşine. Belki varaşandın yani varaşandın. Kusmak değil. Kusmak. Belki avam bejin peyvek neziki ve bir az nizanım rastı. Sökmek verşi. Verşiye. Belki o va ko ben bejin çe گوره آنچه چی که واد وریشی بکی ریشی واته بلکی چه دبی لبله ورشاندن به وی شکلی ته قسمک بیشن رشاندن تری kurmancı بیشن چه مثلا به de برشینه yani saçmak ورشاندن ایدی معنیه که جداتر درتخه ل ورشین هیا او minnak hükümdoyu tişteki mesela bir dest hattın çekirine işte derzek tiştek Serra bigri verişine acayip. Verişine. Peyvek niziki ve he tam naybiram. Verişine çeki uluyor. İdi derima go. Tişteki ris mesela dezira bigri verişine. Derima go yani de Kurdi de ye dengderci ve ye bedengci gor xwendina ve gor telaffuza ve peyfti guhartin. Ve go mesela işte mago ziraf u ziraf. Yani maneviyatı guhartin. تبي فرشين وفرشين تشكي جهة تيجو هرتنا ببلكي أو جي فرشين تشكي وصابود بيجم قي فريش
verişandın bu verişand şekilde bu. Yani va sökülmek bejin. Beli. Emce kerem serve un şekil bejin he. Kerem ke. Ez merak et bejim. Ve gotin. Ve gotin am karveci bejin. Ve gotin çiye Ve gotin ne? anlatmak. Ve gotin yani gotin an bejin söylediği ve got anlattı. Ve gotin anlatmak. Beli. Vakidin minak not khazın hej boy ve. Eme derbas bikin. Eme ina var. 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 Var çiye? Var. Gel. 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 Ver ver. نه اما اف ورنا اوره نه معنی که دیجی در دقیقی تی پیشیا پیوکی و پیوکه نا معنوي تونه يعني ور معنوي بكري تونيا بله اللي بلي تري جانا بيجي هناك جيج هنا ليافانا تونيا مثلا بيجين دان هيا دان چيه Ver. دان Dan vermek. vermek معناه او هي وكيدن ام جبوي لباجي دان. بيجي نه جبوي لبا ام بيجين مثلا داني خوارني يعني جي داني شوربه Nereye? وكوي لب تاني تي معنی جي ایدی ان بيجين چه ان بيجين وردان وردان چیه sallamak anji çalkalamak mesela bejin çe min av le kadehi verda yani bir su çalkala bir su dök bir mane verdan en bejin çalkalamak verdan le verda ne avaki le verda böyle salla anji pakış bikaş ber pakış kirni verdan vakidin fazla minakibdin مگویا ورگراندن ورگراندن بله چه دوی ورگراندن ورگراندن çevirmek çevirmek. ورگراندن anji ورگراندن çevirme çeviri ورگر دبه ما است ورگر جی دبی ورگراندن جی تگوتن çeviri ama mesela نویس ورگر تدی وکه ناف تب کارانین تا کد تگو ورگراندن دبی لیکر وکه فیل تب کارانین yani معنی هر کج عینیه mesela وكم بيجن شيء جيري وجيراندن وكوي يعني هردك شيء معنى عينية بلكي لبلي يك لكرة يك شيء نافا جيري مثلا بيجن فلان كاس شوية جيرية جيري لو قلت كده جيراندن وكليكر وكفيلة تبي كاران معناه هو أما بيجي عيني كوكا بل ما قلت شيء شفري وكيدن ورجراندن بوي مثلا بيجن كردي وتركي عربي وفارسي بيجن ورقراندج بوي بيجي تيب كرانين ما بو ورقرتن ورقرتن شو بو Giyinmek. giyinmek بمعنى تيب كرانين انجي ستاندن مثلا بيجن شي من سوجي ورقرت يعني من فيدجي قرت من فيدجي ورقرت يعني مستاند ستاندن almak انجي giyinmek almak, anji giyinmek. Gördürüme. Bale. Vakidin peyvekadi minakak. Mesela diyeceksin çe werkirin diyeceksin. Werkirin. Werkirin çiye? Kırın yapmak. Kırın yapmak. Werkirin. Mesela diyeceksin çe. Öyle yaptı Mesela ben diyeceksin anlamadım. kevrek le werkir. Fırlatmak. 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 Manavi heye. Yek avan. Werkirin. Fırlatmak. Fırlatmak. Manavi kedici heye. Mesela diyeceksin çe. Batani le werkir. Yani sermek. Sermek. Sarmalamak. Anji. Sermek. Bu manavi işte hep karani. Sermek. جغيني في تشكون بوي في بيرسون هي Na. وركرن مالي ما قويا كدير رو هيا رو افجي تي بيشا بيفكي و يك نو تشيدكي مثلا بيجن تشي رو كرن ليسا كرن ونزانن تشي رو كرن تشي sermek Dökmek. رو كرن Dökmek. dökmek 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 لبلي تركي dökmek يكتنيا بكردي seçerim karın bejin manevi hana. Ne? Mesela beje işte çayımı dök. Beje işte bunu döktü. Be suyu döktü. Bejin çe ve buğdayı döktü. Yel gor kurdi ev gor cihatine guhartin. Mesela bejin çe and bejin çayımı dagra. Anji tijike ne? Yani dagırtın bejin vediri. Anji bejin mesela veganimi ruka vichwali. Ruka. Anji ruka ve ardi.
ڕاستکە یعنی ji بۆی cihekî cuda وقتê ku em bêjin bêhemdî yani Tirkiye em bêjin su döküldü em bêjin çi av rijiya rijandin em kar dînin yani dökmek ne hema maneyeke tenê îdî rûkirin tiştekî bizanîne mesela rijandin bêhemdiye gelek care ne mesela em bêjin mesela bêjin ava me rijiya an jî straneke Kurdî heye dibe meşkam qetiye ava şîrê min rijiya yani ew bêhemdiye ne bihemdiye rûkirin an jî valakirin bizanîne bihemdê xwe mirov dikê ne bêhemdiye belê rûkirin me goçi dökmek bizanîn wekî din em bêjin rûniştin Rûniştin. rûniştin rûniştin çi bû Oturmak. oturmak min zanin vê ne Mîna me. evet oturmak wekî din dixwazim mîna kerem ke Rûken dibe. rûken rûken jî binivîsin Nabe. serxatirê te Navan. rûken rûken çi ye güler yüzlü Ha. güler yüzlü rûken çi nabe çima çi nabe çünkü Kenîn. neweke vê em ne yani neweke vê peyva me çêbûye ku te gotiman Ayşe çê dibû lê rûken rûken çê nabe Ama sen rûkenin dibe. cudatiya vê ev e li vê derê rû em karin bêjin maneya wê ne cuda ye yani maneyeke wê bi tenê nîne lê ku tê pêşa lêkerek kirinê mane çê dibe li vê derê maneya rû bi xwe jî heye li vê derê rû çi ye yani yüz rû mesela bêjin çi em bêjin rûgeşe yani pehne rûgeşe rûgeş rû rû li vê derê wejhê insana yani peyveke cuda ye ken jî hûn zanin kenîn yani gülmek her di peyv hatine cem hev Rûkenî jî nabe. بله يعني أفرو وأفرو نعينينا يعني ليك معناها اشتغل. غير روي نروي إنسانية لبلي رو كان أنجي رو رش أنجي رو سبي الويدري معناها كجداها يعني رو بمعناها وجهه إنسانية جبل هيك رو كان شنابي عيشة شنابي مخبت شد ببكي وفهم كلنا منا يعني أو معناها وجهه جداها بلي أفجي أم كارم بيجن peyveke heve dudaniye kup Türkiye bejin bileşik sözcük de peyv yani kan uru hatine cem hevdu peyveke nu çekerine lebele nebvi rengi me em jru derbas bibin dibe mamoste bele vekidin yekedi em bejin çi der hineki jedibim jvedri der Deri. Deri. der deri Derketin. derketin jedine deri çena dedim xey Deri derk et dibe. deri ve bu bele me goçi yek jeji dere Der. yani derci te peşa peyveke o peyveke nu çeydeki bele me goçe yeki goçe derketin Derketin. bele der ketin çe mane abi Çıkmak. çıkmak ne mesela diyeceksin ejhenduru derketim yani ji arabe derket yani ji icmal derket derketin çıkmak bele ketin çi bu ketin düşmek derketin maniyeke ji tabahi cudayna ta'alaqa ve bhebra karimejin tinebu Derket jiheye çıktı. Evet çavalı. ev aynı em venaki vaka leker bikartin yani in çep tiktir birin mastar eki Mastarek. ev ji yani qartafa mastar ya bele yani derketin yani em karim dişek namel gor em bejin xwendine tedi mane mesela bejin havale mejhenduru derketin yani arkadaşlar içeriden ya da evden çıktılar. Ama kutubeci derketina em bejin petrolü derketina nefti kutagot او معناتي جهرتم تشكي يعني ام بيجن رافك او كوكا او عينيه اللي بلي او ام بيجن او هردو بيف نعيني معنا يعني قرطافي واتنا جهرتن دركتن ودركتن يعني جهب جدا كنت تقول دركت شخص كتب بيجي مثلا احمد جمال دركت ياك اللي كنت تقول هفالي مجمال دركتن اف او بو ان بو براني اللي وقت كنت دركتن اجي دركتنا بنزين دركتنا نفتي تقول او ان دبي قرتافك جدا او دبي مصدري يا ليكري يعني جوي او جداتي هي ما دست بلكي ام بيجن قرتافك النوكر اللي وقت ما نما بيجم خي جسر في انجي درسابوري متخازن تشكي بيجن برسكون بكي derseki درسك من برسن بله حتى درسك دي لسا
سەر دەرسی خۆ هەمبەری وێنە بشغڵن مامۆستا. سەر دەرس و دەورەی خۆ بشغڵن ئەس دیسە خوازم وێ بیتە ئەحمەدی خانی جوەرە بخوێنن هونزان بخوێنن کیژان بیت کیژان ئەم هەموو زانن زانن کیژان من هەمی زانن کیژان وزانن gelek شخوا بیتی مالکی هەنە لێ بەلێت نوبهارێدا ji بۆی zarokê Kurda پێشنیاریەکەوی شیرەتەکەوی هەیە دەبێ حتا دەرس و دەورە نەکی تەکرار و مەسروف di دنیای نابی نە مەشهور و نە معروف yani سەر دەرسێ خوا بشغڵن بەێ تەماشەوانی هێژا بەیت ئەحمەدی خانێ دیسا مەدەرسا خوا لێ دەری خلاص کرد حتا دەرسەکە دی حتا بەرنمەیەکە دی بمێنێت خێر و خۆشیەدا بخاترێەوە